amasan hitabang ni khopata ai mu sau ipau pathin ithangwa uve tu jingka phada hin pathin thua chomcha ho limkit lew han kanomin heche pathin thu seidinga takigo jenglai hin kalung thum sunga Jerusalem 70 C kuma anathu Thusim hi kalunga kangai tu in chule tu Eiho Dinmuna zil thei di lin ta omin kahen hichi in tu jingka hin 70 CE kuma Jerusalem ani veina dinga anathu Thusim hi isiwa chizo ting le Eiho hin khoa ipi izil theum deham ti hi ivet khom ding win kahung ki gong ena he Jerusalem kiti hi ta san chate adinga poi mota pathin mi ten hichi mun hi mun thing pathen chen na mun thing tia ana hedu chule am ho adinga ta san kingap na jalhang hin khole chule ta san chate adinga heche ta san kingap na in ake hene hi hichi Jerusalem khopi hi ivet le Thusim Bible Thusim ivet le ni veizen ana thu Thusim movin a khat na chuna hi le 586 BC kuma heche lang Nebuchadnezzar II Babylon lang pa hunai ta pa in ana su set Thusim movin chule ani na chun 70 C kuma Rome te in heche Jerusalem khopi hi ana su set na emuki do na hi amasa 586 BC kuma Nebuchadnezzar heche Jerusalem ana su set chun asunga cheng mi golhang thahat lai chule natong thei so avul the ho zo se ana kai mangin chule nu nau chapang chat thailo man thailo ho phabe bo anada la eti he wine hi hechi ana pui mang ho la hin Daniel le aloi ki ho jong ana pangun hedi chun mi gama su changa aum na wa jong ata san nau det ta ana tu dadwa hitabanga chu vet zui thei ta hin kho aneiwa pathin in piwa a hin kho na sata a anadop sang te ho jong imovin ki hilna thei Thusim tam ta heche Babylon na su changa a na wa hin izil thei o mina hi heche su changa masat now 586 kuma su changa anake kayu chu 538 BC velin Babylon langam chu Persia lang Cyrus the Great kitipa chun galina hinzo kitan hichia Cyrus in gala hinzo zo chun Israel mi te chu agam langwa kile kina Jerusalem sim pharuwa chule amaho kiwai hom na ti chu princely state khana dingin ana phal pe na hi hichia kon chun Israel te hi anakilewin heche Jerusalem temple to anatung ding kidui ti Thusim movin chule Bible a imu chu hichileng Cyrus in Israel te agam langwa kile kina hitabanga Jerusalem temple the same phakit dinga aphal pi na ko na hin hechi akileu hi wave thuma akileu mu thayena omin khat na cho hi le first wave to 538 BC kuma David chilha Zerubbabel kitipale thimpu Jesua lamkai na a anakilewa heche akile ho loi hin Jerusalem anasa phathu akisayene heche ya anakile ho chu commentary khat ka vet na chun 42,360 mi sang som li le sang ni le zathum le som bu anakile win akizi nei ama ho loi hin akile win
temple Hou In ani kisu sepa cha foundation sim phawin hedi chun nato anapanun 516 BCE kuma azo win akisayene hi ani na second wave kile chu ko hiwam mithile Ezra thim gaw lam kaina ana hi win amaho hin pathin thupi heche tora hechi pathin thupi banga chu hin kho phatta cha amanwa pathin lung laina a hin do diu dei sana a ani kilew hi ti imu win hi aba na chuna third wave fa imu chule bible a jong isim jingu khat chu peham mitile 445 BC kuma Nehemiah le mi phabib anakilew hi amaho hin heche Jerusalem kulbang chim thu aza hin heche Nehemiah hin nasata in anapunan hedi chun lengpa koma phalna anakile in anachin hichia kile hin amahon anak gel to pi pen ta uchu ipham tile geopolitical physical security of Jerusalem akitin hechi Jerusalem kulpi hello khopi bit theina dile chule mi asuse nom ho akona akiven do theina dingwa chu Jerusalem chu ipiti hu bit dingham tia hin hechi je chuna kilewa hin phatta in kholchil na anejin Jerusalem kulbang ana sa phat Thusim mu wene hi hechi ana to hi tu khanga jong pi jong la ito thilbol ho zo se to ding dana hechi strategy ki hil na theita ana bolun hedi chun asu na janin na atangun heche Jerusalem kulbang chu ni som nga le ni ni sunga ana sa achai u imu wene hi aile heche 445 BC vela Jerusalem ahin sapatawin ami pi jong hedi chun lungmong do men hong cheng tan heche at khopi sunga achen nawa hi kumsot pita gam chom chom ti chu pathin dang hu hola anathas saw hi je hin I changam khanin apathin ho nawa zat nang chidang namdang pathin ke ho nala aga na ho hin ai hin kho hi influence anabolin pathin a ho nawa hin pathin do ma ana chon do naw tampi omiti pa hi nuwa hin eche Nehemiah ho phat na hin mai Malaki thim gaw itipa heche Old Testament ivet le khabu chaina hitan heche pa Thusim sutho ailo le thuse ho ivet le Malaki thim gaw kamchengs oso ho ivet a ko na khun I chan geya ailo le adin munu itabang hamti hi het the hin soma khat pi iding jong apenom ta povin chule kilhaina gantha abol ho jong pathin deibang nol na be na kiti ho am ho loi hin nol na be hitalawa heche Jerusalem corruption sanjia apaham Jerusalem kimumu gancha mantam ta azu ho chu heti ai ka thaina anabolowa hitabang blameless bolding ai ke sei ho pathina dinga khat ta thil anabol ho vauna eti do ham gi salna tampi ana sei te ho imu wina hi hiche ho hi akon hin pathin ami tela anikela atapon aji chu pathina ho dano pathin analung oi tapon hiche je in hiche 430 ti hovel la ko na hin pathin ami tela anikela atapon Jesu Christa hunge hi Bible Thusim ivet le 400 years of silence heche kumzali sung pathin in amite adon lo party in ake hena hi achung chang thui saiding tam pita omin ipiza pathinin amite anadon lo wa heta banga chana thip san ham teo hi saiding tam pi omin hiche in video dang isim theule 400 years of silence God's silence hichipa hi pathin kumzali sung amite ho pilo athip na chung chang hi khat ve video dang khat isim theule anagel ki du hitin tu ni hin haichi 70 CE kuma Jerusalem ani veina dinga alhu pa hi focus nom pe no hiti hi mas enjon ng sayin kaga ta lang kit nomin Jerusalem
hopi Kisuhchim ni na 70 CE kuma Rome Emperor chapa Vespasian kiti chapa General Titus makai na a Rome sepaiten heche Jerusalem hopi chu ana Kisuhchim heti hi Bible Thusima imu vinahi Hou In Kisuhchim masato heche Hou In ani veina Kisuhchim na hi phat hi isim le zagup le som nga lagup 656 years heche zagup le som nga lagup ho tabang hi ake ka enahi dunia ani veina Kisuhchim Thusim isayu to thanin heche ahin Jerusalem Dinmun pa hi pakai jesu jengin jong anaka chamna imu vinahi heche chu Matthew bung som ni le thum chang som thum le sagia ko na som thum le ko na sung ko ivet na hi le hitin pakai jesu ana sayin o Jerusalem Jerusalem thim gaw ho thatna akisol pe zo se so nga sepli a apin anote ahui khom banga izat ve na chate hui khom ding kagot hitam hinla neinu pe poi hizia chu na in kamdela kadal ha pi ding nahi kasai pi nahi ve tuapat pakai mina hung pa anun nome na ti masang sewan neimu kit lodiu ahitai ati ne jesun I tabang pha na hichi ana seham ti het thei na dingun first century Palestine socio-political dinmun hi thamkhat ga vet be lewhan kanomin jesun hisitu asai lai chun Israel te chu Rome te khutnoya ana umunahi Rome te achungwa vai ahom pet lai ta u anahi nahi chutia Rome ten achungwa vai ahom na wachun Jews te chunga chun kai gi sata chu heavy taxation ana omin chuban ting le sipai thahanin vai ana hom khumun military occupation imovin abana chun jalhang ki vai hom na satan ana sunemun political oppression imovin chuting le eche chi khat nam khat hi na a mani ki vai hom na thailo ti chu loss of national independence ana hita wenehi ai le hit banga mi noya gen thai ha sata om lai chun Israel te chun ipi anakin piu ham eti le amaho hin Messiah hung pending anakin pi wenehi amaho in Messiah hung pending akin piu hi political freedom ti chu Rome te khutnoya a na wa ko na hi alha kangwa hichi Messiah chun gamsunga vai homa zalenna api idiu chu akinep na we ahin la ipakai Jesu Krista Messiah ahung ahin amaho gel bangin ahung pon political freedom pedinga anakinep piu chu pakai Jesu ahung ahin nun nem ta in ahungin pathin lengam thu asain chule gen thei vai chaho agithu pin chule donlo dailowa ki koi ho akho sa in society amin anim nung pen pena agel ho dop sang na danga hin panhala na hi le amaho Messiah expect ta chun akitu ta lo pha chun pakai Jesu chu Messiah he ti tin aspom thei ta powin hichi chun pakai Jesu chu achai nan a khai di lo we he ti imu we he chu chi phat lai chun Judate la chun Bible ivet na hele abung bunga ti chu society a group zat chom emu venehi hi che ho chu koi hi wam ti tham jakhe ka ga lak ta lat be nomin khat na chun Pharisees ho lo hi pakai Jesun rong izat ve ham khat vauna chu phona te ho ane hauset na ane te ho emu win hi chi hin ilung thim sung wa Pharisee akiti tinga hele mi phalhem ai lo le ipaham derogative term chu negative terms hin ake ngai tu ni a hi wangin phata chai ve na hele Pharisee ho hi chu chi phat la ya mi hing la aza thei pen aji chu
chu tabang room te in ato phanau mona chu pathin dei bang eche tora a isei dan thu hi phat ta cha an nitin a hin khowa zuya chi pi mi an hi ve nei heti ji chun a hin khowa how thu a kesu bu lo na te ding chun ipham thil thing lo wa agel ho phat phat chu anabol lo ne a jong kisum chon le chon chan khan chana jong kisum I chan ke ham khat na mi vet zui theya hin kho anamang a hi ve nei vet sa nan eche samaria mi papa Thusim ve hewin hichia farasi mi in ailo la them puin ana don lo pa hu ivet na hele angai lut lo ji jong chu hinan tin a hewang api pen ta hu ho thu a abo ding pa nop lo na a hu anake kang se na eche aki sukha pa anadam lo pa anajan lo na hu imu wi nei chule Matthew bung som la khat chang som li le ni na khu ivet na hele pakai je sun I tabanga hiche farisi ho hin dan Tupet anazu iwam ti imuthayun hichu nanghon pudina le lona kha gezin anchelo hing zo se soma khat na piwin adi nei injon seitan eche malaki thim gau khang phat laya chu Israel te dun soma khat pi idinkhom ke sanjo anana asa lo heta nei ahin phat hung chi chin hichi farisi ho hin pathin dei bang ke tu ta hin do ding tup na a hi iza kai eche dan bu a ke sei pa chu literal ta anaju a hi we nei eche in society a mi za achangun chule mi ho chu pathin thu a pui hoi ana hi we nei ivet na hi le am ho hi tu Eiho khanga ho hla cha ho to the ka theijin ka ngai tu in am ho zui dana wang chun ki hing do zo pun tin hi zong le bible thu to ki to hin te ding ti hi alang pe a ho tha cha hon a sei pi pe nu le am ho hin khwa jong a chi pi khat win kamu nei ani na chun sadusi so hin am ho loi hi mi hausa society athunei ta ana hi we nei chule Jerusalem Hou In Jerusalem temple jing jong chu amaho lamkai na a hailo la amaho in vai an ho mu vi nei amahon agel thu pi pen chu Rome gam vai po ho lung lai sa Jerusalem temple chu amahon control ball jing ding chule Jerusalem temple control ball ki ti chu amaho dinga chu ami pi jong control a ball ti na hi amohin agel thu pi pen ta chu power chule sum money echi gam sunga economy control ball ding to power control nei ding pa hi amohin anatu bu hi echi je in lekha thim aching ngen a hi je uchun alhang pina ma ho hi Sanhedrin lamkai ki ti ho jong chu amaho la ngena patta bang hi a hi na hi hiti hin amaho dinmun hi ivet na hi le tu la ya Eiho la society sungayong apaham government kham phata ta neya pathin thu alung lu ai lo la ho bu pai ne yun ai lo le society kho sa danu le society lam kai danu mi pi apui dan hi vet le hi sadusis o hi tu khanga e ho cso lam kai ho tu yong te khen trading in kalungin au mi nei aba na chun the scribes dan thu team ho a hi ki don am ho hi le khat team dan thu phata a he an hi win hi chule dan thu zo hi amo he aji do tu an hi win hi vet sa nan tu khanga hin printing press ho om tan le khabu khat isim le copy tam ta sim cho ha sa ta lo hi a hin la chu chi lai phat chun eche printing press ho anom lo ji chun hechi tora pathin le khabu thing jong chu aban copy sim ning tele ji thongai hi heji chun heche the scribes a hello le dan tu team ati ho hin anaji ji win hi chuban le amaho loi hi I chana min anaza vam etia hi le tu la ya e ho dinmuna scholar a hello le college university dunga professor ho dinmun tai bahin society a zata ana hi win
chu le thu khat sei dikhat pi jong le ailo la amo chung chang thu hi ji do ding te ho ting la amo hin ana ji wi nei hedi chun I chana mi vet zui the ailo le za thya nam bam ti hi vet na hela akivon na jing ho jong mi dang to za chom ti chu che von pun chol ke a te ho bang hi ana bol jiwa society as amelu ju ivet le ga het jing thei khana hi ana ummi hi dan wai Matthew bung som ni le thum chang som le thuma ko na ko isima hi le chuta bang mi hoi movin chule che dan thu thim ho pakai je sun ama ho jong hi ana pho sal na hi movin hi aji chu apeham athil bol diu pa hi chon chan pha hin khodi pa hi mi bowling ngen jing ta bangena sayun ama ho hin na la kivel paham phada cha kivet lo athu sei pa amon achi pidiu ahin pidiu pa khosa be lovin mi chanding thu sei mi advice bol di pa hi ha tanana bolun hichi chun pa khai je su in ap vau na eti da ham apho sal na emu win hi aba na chun the essence akitikirin ama ho loi hi van noi thil to ke kang setting ti group a hi ki du na hi aji chu Jerusalem temple a pathin ke hodan ho chu avet ule alungu a oipun heche pathin do ma na ai lo le pathina dinga thet thil tap ta ki bole ti chu amu win hechi chun society a kunin ke kang se in hedi chun amo hi hin khothing mo nga hin ding ti in a chom be in ana hing no hi hechi ho loi Thusim chung chang hi 1947 kum chun kumran songku chu Dead Sea pa ma khun kel ching Hou In che songku a ko na bel sunga lheh ki koi ahin mudoh chule a hol be le 1956 kuma jong chun phapep amudoh ki dun hichi hi 20th century adinga archaeologist ho in greatest discovery amu win ake say nei hichia lheh anamu ho hi 3rd century BCE ti chu pakai je supin masang kumzathum masang chule pakai je supin phat 1st century BCE hichilai pha na hi anakiji lekha zol a hi ding ngin asai akisayin hichi chungchang ho sai ding tampi ta omin Dead Sea scroll a hi lo la kumran scroll ki ti chungchang jong hi video dang hichi chungchang sai chit na thei jong la sim apoi mo jong la an in a sim ding win anagelu hitin sai ding na tamin hichi lang focus a hi lo za in hichan chan na nga phat hitin chule a China group imu chu ka hamitile the Herodians ama ho hi loitum hailo the zat chumbe a hi puwin ama ho hi Judate a Herod lenga apanding phatsa ho chule Herod nungzui ho Herod tosot ho a hi win hi ipizia Herod anata sot ham itia hele Herod the Great kitipa hin nasata in Jerusalem temple chu ana khosa in ana sapha in hi chule ama hi imovin Bible Thusim jong Rome government in heche Judate chunga chu vai hom dinga anangan se tax tam ta analan chule heche tax ala ho chu phabep Rome te apin phabep hi alola aman adon do adang ho chu ama changphat chomna ding keuzong Halloween heche Jerusalem Hou In sa phat na ho achun anamangin a hi le nasata in amite thei sa ana ana changin hechi achun ama nungji ho lo hi the Herodians kiti in Bible jong akiji lurin mark bung somlani chang somle thuma ko na somlali na sung chu veleu hen hechi Herodians ho loi gachi uwa pakai je su koma Caesar koma kai api uhi apha ham aphalo ham api diu ham api lo diu ham ti jesu kepal sa na denga thudo aga boloi mu we hi ahin pakai jesu na don bodin Caesar pe win lang pathina ja pathin pe win ti in
ching ta in anadon bunin hi amo hi eho society a tu idin munowa ipeham tu government support hata apan la BJP nungji ho ta hin khat hediu ham ai lo le te ka thejin ka ngai tu ni abana chun the jailits gam ngai lu ho kiti om kidin am ho hin him la thal pada room te vai hom na ko na chu ami te Israel te cha tha kang ding ti hi ana tu pu hi aji chu am ho hin ipi ana ta sanawam etia hi le pathin vai hom nu ti lo achung wa midang vai hom chu ana phal pu wini hechi chun hechi adin piu chu theocracy aketin hechi theocracy kiti chu pathin vai hom na ti na hi chule rom mi te koma pakkai api ujing jong chu hechi chu pathin do ma na in ala wini hi pathin anga bo hechi ki thaina ai lo le thilsoh pi ding hin mi him pi ding hi poi ki ho bang hi athu hilole ailole ana dinpiu khat chu hi amho hi extremist hi win rom mi te koma chu kona chu pa cham hlat na pa chu by force kila ading ti in hedichun rom government hi ana do dalun hedichun guerrilla warfare ti ho hi ana bol jing ji win hi pakai je su sei ji hola ajong luk bung gup chang som langa na chu ivet na hi le Simon the Zealot kiti khat aomin hechi Zealot mi pa Simon kiti hechi pa jong hi hechi gam ngai lu ho la aku na hi ane hiding da na hi chule Pontius Pilatin pakai jesu khailia om dinga mi khat so chang khat kalha do pi jiwa hin hechi chu pakai jesu kalha do pi diu hitam tia an do lai jun mi pi in pakai jesu Halloween Barabbas zo nei ha pe un ta Barabbas ta mi pi in an sabu chu ama hichi Barabbas jong hi the zealots hichi zealots group ho akuna khat a hi ding hi imu thayuna hi hichi the zealots kiti ho loi hi tu khanga eho dinmun to seidin aiho gam nga apang gam ngai lut na hen kho ke pedo hichi vi ho to ai lo le nam se pai ho to te ka thei ding in kalunga alange ne abana chun Matthew bung som ni le thum chang som thum la sagina pakai je sun o Jerusalem anati hi heche injon satan Jerusalem hi ipga hi te se hidim itile Jerusalem chu ta san chate adinga jalhang hin khu ti chu socio-political and religious life amho adinga che hichi adinga a center khat munpi ailo aking up now khat so na hi hi chule munthing sacred place azong anagelo hi aila ipca thiem gau ho thana akisol pi zo se sunga seplia atiham etile hichi literal ta la loading in kagelin azi chu bible ivet le Jerusalem copy a thiem gau ho sunga ke se li ailo le akitha thusim hi aki hupun ahi wangin thiem gau hon pathin thu aga sap phumuwa heche pathin thu anasan lo ziu na sat ji chu athau to masama hi agel ailo le athau to masama hi express ki bol ahi dinkata sanene hi cha thiem gau anache tampi omin emu thei chu Isaiah thiem gau ama hi the greatest of the prophet agatin epija the greatest of the prophet kiti ham itile alekha buzi jong ivet na thiem gau ho lekha sutla atam pen abulin pen ahin busom gup la gup zen anaji in chule ama hi amasa pathin tu isei na wa jong iphapo win leng amazia insung kai la ayok akon ahi je hin lekha thiem chule lekha jong hi ki chu na sang ta ana nei mi chingta ana hiding da na hin heche aju pathin in leng ho to ki mutu ding ai lo leng ho ko ma tu asai nom ho heche
Isaiah thim gau hin ana phun do a chutabanga ana uma I chan ge ham khana School of Prophets ti chu tu eihon Bible isim ji bango hin pathin thu sei phung nom ho jong chu mi tampi aloi loya anom ho chu ama hin mi izat hap khat anapui khoi anapui khangin age sayin Amos Ezra ti ho loi jong hi commentary khat kavet na achun heche Isaiah thim gau pham student an hiding danin sei jong omin ahoi chi chu hi le isai nom penu chu Isaiah thim gau ama pa yong hin nasata in Israel te chunga achung thu achon sit na je uwa pathin achung thu atan ding ana sayin chule Messiah hung pen ding a sayin chule van tha le lei tha hung di kit ding ho jong ana sayin ahlang pi in epaham pathin do ma na achon ho do dal na thu chu ana ha sei pi pe na hi chu 8th century BCE level an hin amana chun Jeremiah thim gau hechi Jeremiah thim gau hin ami tem pathin do ma achon u anga divin ha ta na sayin chule Babylon 10 gala alawa hechi gala azodi te ho thang phung ta na sei ji chun ami ten ana zanum pu win ana bol game now Thusim mu win hi abana chun thim gau Amos ama chun jalhang hin khuwa thudi lo ti chu social injustice nasata nan do dalin chule ho thu age pui koina ti chu religious hypocrisy ado dalin chule pathin dei bang hin kho aman diu pa hi nasata in ana focus in moral decay ti ho bang hi anapona ma man heti chun ha ta in pathin dei bang hin kho chule society at thudi na dingin thudi tuilon bangin lon sa un ti hi prophet Amos amina ki pha jong le athu sei lungthim sunga ki lang jingkhat a hi in ama chu thim gau ho ki chu na thim gau ding mong mong a hung ki gung jong ana hi pun ama hi bible a imu chu juda gam tekwa kho ki ti khoneu cha akuna hi pathinin ahin kowa salang lengam itidiuham northern kingdom a pathin thu samphung dinga pathinin anako mi ai nei ama na chun kaga ta la benum chu them gau Zakaria ama pa hi pathin ta sana ki ngai din ti anaha sayin chule Messiah hung ping le imazo se asu zanga pathin dei bang hin khu ki tun do ding pa hi ana sayin hi hicha konzo se hi ivet na hi le athi dan ho Israel ten so nga ana se li u thu in ke sei pu na hi wangin athu hi cha ana la api pu wi nei hechi chun hechi athu ala lo ziu hi pakai su in cha se hi athau to masama ana ngai tu hi dingin kata sanine hi aba na chun verse 37 na sei chu api na no te hui khom banga izat ve na cha te hui khom ding ka go hitam ati in hichi ahin pathinin ami te angai lut dan hi motherly love ti chu nu ngai lut na in express abolin hi ahin la Israel mi te chun na sa in ananei pu win hi hitia na sa anei lo je uchun aban verse 38 na je psam itia hele hizia na income dela kadal ha pe ding na hi ati in hi hizia hello la pathin nin angai lut na pa akho sa lo agyal kho lo je uchun na income dela kadal ha pe ding na hi ati in hi hicha thu se hi ipiti hungui thonam ki ivet na hele jesu thizo kum som thumlanga som li ho zo hin 70c hin Rome 10 Jerusalem ana suhchim acha chule meya ana halla imu winehi John thamkhat sei zakkan hichi anni veina a Jerusalem ke su set pa hi tuni a hi I focus no mole isei nom pi pe nu jo hi aji chu hichi ahin eho adanga zilding tam ta aum'e ti hi kamudoh in hi hichi chu ipiti hung ki patna ham tele phat masanga ichan gam khana operation ana ball ho pa chu
ti saidan tin immediate cost ti chu Manipur gamboi na jong isaya hi le phat masanga government in ichange ham khat epaham forest reserve forest thu an saya ahilo le eche chutan pula jim ki su se ahilo le epaham thinglang ko ichan ho eviction ki la an su se ho thuchim chum hit le immediate na eche me tarik thumia centenary gate na me aneke hala boina hum ke pat gola hin eche second time ani veichan Jerusalem Kulpi ki su set ding hin incidents kat 66 CE kuma hin Sisiria muna synagogue ti chu apathin ho na wa hin Greek te in vacha achoyun ke ho na ai lo le ke lheh na aga bolu na hi chu Judate adengin thoma ta kinoi se na chungnung penin alawin hi che chun aniki bui ta win hi anaki bui ta win chutia society aboi pha chun chuchepe na Rome governor na hi Gessis Flores kitipa hin hichi mi pi ki boina chu agom komlan eche temple chun sana dangka eche pathena dinga offer ki bol ho chu tham khat anaki la doi nei hedi chun Rome sepai te dona chun Israel te jong chun protest a bolun hedi chun violent protest an hitan hichi a hin Rome sepai jong phabep set an thin chule Israel te jong chu phabep set an that khata wine hi hedi chun gam sung chu boy chai chui jing tan a hi le chu chilai ta phat chu Rome te hin Pax Romana kiti an chi pi layo hin Pax Romana chi ipi ham iti a hi le Roman peace tina hin amahon chamna abol danu chi iti abol bam iti a hi le Rome gamwai pu na sung daudal dinga hung ki sep do ho chu by force military power la asu mangwa gam sunga je chamna ana sa he hedi chu Pax Romana akiti nei chutia Judate in heche Rome gam vai pu na do na chutabang boina phat chun chuchipe na emperor chu Nero an hin 67 CE kum chun Nero chun army general Vespasian kitipa hi heche Judea gam sung vai hom dinga chun anangan si ta nei hedi hin situation hi Vespasian kitipa hin ana control in hi le akum kira hin 69 CE hin 68 CE hin Nero ahung thi paitan heche avai hom dan mi pi do ma na in viability chu senate in amu pharin Nero hi adin muna kona la do ding a hin ti tawin hi le Nero chun ana to set ho thil ta imu di hin ama hi na sata azius te ana dodal eche epaham meya ana hal li ho bangjong thusim tampi deilo ta hichipa na to na ho imuwin hedi chun Israel te du chi chung de ana so seta ahin ale hichipa hi achon chan ho senate in mi pi dodal na ala pha chun adin muna ko na la do ding hin tiu hin 68 CE kuma chun aman alol anike anin amala ma anike that ta nei chutia ama emperor pa athi phare hin eche senate chun ama noido idham general lheh hi koi pen chu emperor in pangle phade ham ti hin aban bana hin emperor pothe a hi now vet sa na abol dingun hedi chun chance an pe win hi le thum chona fail tan a chainan heji Vespasian kitipa hi Flavian dynasty hin tung do pa hi ahin ko ta win hi chutia ama emperor dinga ahin ko phar hin Vespasian hin achapa Philip hi heche Judea gam Dinmun ho vekol dinga hin angan se in adal hata nei apan adal ha hin 70 CE kum chun heche Philip Titus zo general Titus aketin heche Titus chun legend Romans
sepai legend lizen hi heche akoutan chule ama aum'e hoto chu a sipai tamje chu 65,000 sang som guble sang nga sipai hi heche rom ten Judate galgu ball ahelo ado now pa su thip na nga chun a khom ta na hi ichia sang som guble sang nga sipai ki ti hi mo sipai pa hi pu win gal hang ta gal ki sat je phat ta cha ki chu sipai nge na hi win hi hedi chun strategy an sim ta win Jerusalem kulbang jo phat ta ki gen a hi je in chule asunga chun eche Judate a thing noi ho iti di hom yong uma hi je uchan amo nai lu thei ta po win hi che hin strategy khat han bol ta win apia bol wam eti le he che 65,000 sipai hin he che Jerusalem hopi kulbang hi eti hin a kolun he chun phat ta cha in koi ma cha lut sa lo koi ma cha pot sa lo nobody in nobody out ti hin a koi ta win hi he chun ne le cha yong khat cha po lut sa ta lo chule atui ne na ho jing jong hi asu boy pe ona ge sei na hi hetia chu Jerusalem khobi sunga mi ho je kibilli sa thu ding ti in April 1370 CE ni ho chun hitabang pa seal bol na han pan ta we nei ai le chu chilai phat ta eche Jerusalem khopi sunga galgu bol iti diu ham group thumu mi na ge sein khatna chun da jelit gam ngai lu ki ti holoi cha hi win ama holoi chu Eliezer ben Simon ki ti pa hin analam kain ama hin temple inner court ti hola chu anato phawin ama na chun the Galilean rebels akitin ama ho hi zone of gisala akona zone ki ti pa hin analam kain ama holoi hin temple outer court anato phawin abana chun the sikari ehlola the nationalist tia jong ki he amho loi hi Simon bar Giora kitipa hin analam kain amho loi hi Rome mi te in achon now abol gim na ho daudal na dinga nasata hung kipan mong hi je uchun mi tampi khangtha tampi na jopun amho loi hi mi sang som le sang nga ti tabang hi an hi win age sei nei wangsit ta chu hichi group thum hol loi Jerusalem Kulpi sunga na wa hin Rome te in hiti khopi seal han bol ta phat chun ne le cha ima hung lu thei ta pon hindan hung ha sata na hi le ne le cha nei chu pa power soida na ahungum phat chun amho sung ki ka power ki chu na hin hichi ne le cha ane ho heche granaries ai lo la chang in ar ki sa ho chu akin na ki hal ha pi tu ki ta we nei a hi le hedi chun amho sung ki ka hin ki to lovin akina win ki tha tu te ho a bol ki ta we nei ai la chanu chu le adin munu chu ve du le Judate la lungel thei miching ho hin hitia hai u mu le ithi gam tha ta ba du hi ti in Rome government ji ke ho pi heche ki hin su theina lam pi de ham te ho hi ahin ngai tu ta win hi le hi chi gam ngai lu ki ti ho ai lo thing noi iti diu ham tu lai pa wa sei dingin hi chi ho lo hin hi ti lungel ngai tu na ya thil bol ho loi chu nampi zo do traitor atikirun hi chi ho loi hi ana that ta win hi a thau mel set je chu alu mu jong leya vui lovin khopi lamlin pangdunga chun amo ko yu eketi ne hi eti chun mel set and khopi sung chu thisan naisan lungin ana omi ne hi chule amho sunga hin ade satna da sikari ge te hola Galilean rebels ge te ho hi na sata in akithat tu ki dun eche Jerusalem khopi sung chu thisan galmi ten apama kim wa tha chimi ding agu lai jing go jong chun asunga amo hola mo kithat tu in thisan naisan alawa alo ngi nei chutia jing lai chun
ahung ke tha to le April join seitan 30 na syllable parwa hin chule me ahung hitan amhola mo chisung ka banghen na satana ke boyun ala zun ahung hi hin apaham rom te jong hin an nai lut chap jeng pharo hin chiwang hi din khana aki din lo le ki hin so zo pon dit ti ha hin muchin tawin zun la hin amo hi din khanen hong dinkhom tawin e a hi wangin wang se ta chu ne acha khol no zo se amo hol ne ki su se do wa chule asipai hang sanut phatta ta tam ta ane ki tha pha do chun heche room te chu tingzo talowin September tarik gate 70C komin Rome 10 Jerusalem Kuki-zo anahal hawin ita syllable now ni zakhat le somli le gate alhin na ni kho chun Jerusalem anahal hawin hedi chun sunga Jerusalem hawina sumlapai sanadang ka omozo se alada un chele agami ho anatharun chele galhang ailo le khangdong hat lai ho chu so abul ringin anakoi tawin hi akisai na achun heche sanadang ka anapu do ho hi heche Flavian dynasty mel chi jing na dinkhat anabol no mun heti chun amphitheater khat na sawin tu ni chanayong dingjing na lai the Colosseum kiti Italia pen hu ahin hechi hu 80,000 mi sangsom gate to theina ding amphitheater khat ana se mo hi hechi sa na dinga sum anamanu chu Jerusalem Hou In ani veina asu set awa hechi asana dangka temple ko na anala do ho chu aman cha wa hechi the Colosseum ko akisa hi aketi na hi chule huchia na tongjong chu hechi Jerusalem kopi ani veina asu set wa mi pi gal hinga akai ho chu aman cha wa hunama na ato sa wa hechi hu anatun lo sa o heti akimu na hi chule amohola a galhang ta asalin ho loi chu hechi amphitheater hi gancha ta kidel sa mi pi vet theiding a hi lo le amohola mo ki tha tu sa a heche mi pi entertain bol na na anamangun hechi chu gladiator ativin heche itabang dinmun na hi amti movie jang bolun the gladiator movie ko anaveleu hen het chin thei diwa hin heche a chu heche Judate so akai ho yong tam ta ana pansa weti hi I movie ne hi ai le Israel te chunga chuta bangal mi te en azo mel sit now chu ipiti ana hi theiham ti hi tunia ido num pen chu hi amaho sung akitu lo nazi u ahi ding hi inzo thu isei na pa chun ai lo la I holim na ko na chun I mudoh theyu nei party thumzen na umun the zealots the Galilean rebels chule the Sikari all the hilo le the nationalist kiti holoi group thum na sata galhang ta ta che tam ta wang chun amaho sunga akitu lo je u chun paham galmite ananang zo po ne hi amaho loi zo se chu din khanin ana dingu han lang Rome se pai chu anakidin te pi han lang ile tunia hi konia het nam Jerusalem temple jong ding na lai mai thei a hi lo le Thusim pa hi zat chum be mai the hi a hi wangin amho sunga anaki to lo je un hedi chun gal mi ho adinga chen bailam cha zo thein ana tawi nei chule hichia imu theu chi pe ham etia hi le chutia gam ngai lu ki sawa heche thel lehim dom ana hi jing wangu chun pathin hepalowa natong ana hiu hi mudoh the hi hechi pathin hello phalowa nam ngai lut na ai lo le hechi him na thel dom ana hi je uchun khonung ding ana muchin thei puwin hechi ji chun hechi nampi khonung ding sangin amho
personal phat chom na ding money phat chom na ding pa chun anaki saboyun chule popularity fame power hichi ho anagel kho ji zo chun hedi chun Jerusalem khopi aman thai ke holovin amaho jong koi cha hing do lovin amaho jong anaman thai lo we nei chutabang man thana mel se pakai je sun jong Jerusalem ta anaka chamna pa hi tu nini khu ailo Tupet ta idinmun jong hin Eiho chila nam jong hi ka cham thei dinmuna win kamu nei kakum chapang chai kin lain kum som li jong ke hing nai pun hi chi sunga hin ka vet na hi le gal pi ni ito un 93 in chen bom pi na go hon tha chimit dingai na go win in khoja thum walai na hal ha pe un mi asanga simei na thadun ai le 2023 mei tarik thuma konin haya I chen bom piu mei lhon hiti chun tha chimit ding hin go ki dun ai le hichite ni ki ka hin e ho sunga jong ki tha ke manen na sata anom ki de nei 97 in hesu kayun chuchan pul lama unaw zomi lam ho to inaki boy ki dun mi tam pita inaki that hawin khotam ta in sumangun chule hejika la chun 2001 2002 tila chun sadar hislam cycle gamkai langa eho thingnoi ho KNFMC le kyare anaki do kidin hedi chun cycle copy jing jong chu khogyam nung bangin ana omine hi chu chlai phana hin kho I chana ha sa ham ti chu ka upan eche ayu ama YouTube channel a eche metric api lai pharu to anaki tu khan I chana gen theiwam eche a now building la jinga jong sipai ho pan sa a mei pumaka bu bomaka bu a building ki thingdum dum jing ti ho chule kicha kan thei ta exam an ji ho thusim ho imu wini hi e cho koi bol ham ei ho le ho ki bol hi wini a hi le hiti a hichi gal ki tha tu na pa ti lo win jong aka la in jong ichi nam sungwa lam kai ai lo la khang dong tha la lai akap ko hem athat ko ham ti jong ki hello wa thi idim set ki du nahi ka ngai tu zin eiho ki tha tu na thido mi ho hi kisuhing kit the han lang aiho nampi zalen gal sa dingin ke pan sa han lang hi le tuwa a hing cheng I ma cha bol lovin jong la hen I tha do ho zat se siu jong hin nampi zalen na sat do kham he vet ti ho hi ka ngai tu zin nei apa mai le nei ai le hit ai ho le ho I tha tu na je u hen ila wa I pi uma me te le ki phula anum na revenge ahi lo le ki hot tu na hatred ahi lo le ki chat na ai lo le ki chat tu na fear ai lo le ki ta san tu lo na mistrust ai ho la asang ma jing ne hi ai le hichi ai ho ki tha tu ki mat I mean ki boi na ho I tha tu jing now ti chu trap in the cycle of violence hicha ko na ipiti on thol thei diu ham atta chan ka ngai tu in hele lampi ni bo umin ka mu ne hi khat na I bol khel ho ki si ding repentance ani na ki ho cham ai lo ki ngai dam to ding reconciliation hichi ki si na to ki ho cham na repentance le reconciliation hi inam sungwa to ka inamudam loading chule hita iboi boi jing de hi vet sanan 1997 a inaki boi na jun chan pulgam iptm tu ni chan in dinkhat in iding ta thei ta po win hi aji chu e ho la enjoy say ki phula anom na chule ki hot tu na ki chat tu na chule ki ta san to lo na hi ila wa sang ma mana lai je nei chu chu keu jong helovin ache sadar his lama jong thingnoi group faction za chom aumin gal lai jing in jong dinkhat in iding thei pu wini cho bang hi ivet le pu nat a ma jing ne hi hi chu aku na hin ipt I on thol thei diu ham edi chen in jo aga sei
repentance le reconciliation hi ichi inam sungwa te te angai jena hi chutia Israel te dinmuna jong ha sata chule Jerusalem aka chamna hin pakai jesun ipi na sayam tile kinep na thu cheng phabep anapi imu chu kasai pi na hi ve tua pat pakai mina hungpa anun nome nati masang sewa nei mu kit lo di wa hitai atin hicha hin pakai jesun ami thing te hung pui dinga asai na ahita na hi hicha hin pathin mi ngai lut na God's compassion moving hicha chu pathinin api in anote ahui khom nga pathinin achate ahui khom na emu winahi chuban le pathin mi ngai lut na sa lowa koi rejection to God's call kitipa hi thutan na alhute yati hi emu winahi abana chun thilsoh se ki chainungin hope son chu pe ham eta hele Jesu Christa ami thing te puya hongding pa hi nei ai le hichinga hi ka hin ima chayong bol lowa hita kom ding hitam iti diuham ai poi pathenin hin kho damna ipi sungsi ahi pathin dei manga hin khoi manova chule chi lanam hi na azong ichi inamu dop sang na dinga panila diu hi ta san cha khat hi na a jong imo pu na he ti pa hi isei do nom wine hi leisi na hin dano adi lo le wan gam jong ilut lo de wa hi tu eho dinmun hi van gam jong chan ding leisi na jong again thei pen hi ding dinmun hin mu thei na obin da lheh jengin hi chi je in hi hin danu ki sudi uhitin pathin deya ki tu lu ru hitin i hin khowa thuta achi piu hitin chule khat la khat ki ta san tu na le ki ngai lut na hi inam sungwa sa uti ti hi kan tim nom ve na hi hichi beya chu idin joulou di wa hi Jerusalem kulpi ani veina alhu thusim sayun Rome te zea anathu a hepui katino menehi asunga amaho kitolo na zea group thum jan na ke hom kanun ache group thum ho the zealots the sikari ai lola the Galilean rebels kite ho loy hiche ho loyin achi anamun sata in aveng tu hilowin asugim tu winana pangun chamna thu bol go ho jing jong heti chan mel seten ana thadun alung jeng jong vui lovin lampi khopi lampi pam dunga ana koyuiti thusim ake sei nei din khana idinkhom thilsoh uwa a hi le galmiten ei suhmang sang wa hichi eho la eho ikisuhmang naw pa hin ai lo le ikitu lo na pau hin inamu asuhmang thai zo din hi ti pa he sei no mane hi pakai Jesu in Jerusalem aka chambangin eho chila nam jong hi ka cham thein tawin hi chu pa da cha idin zo thein ding win pathin ta sanin pathina kengai jin chule dinkhat idinkhom hi te ti pa hi ka sei no mane hi pathinin thu mol tai ne sei da un sei nawa anangai ho zo se lungchim sunga thu se hen lang hedi chun chila nam sunga kengai lut ke lung set na chule dinkhat na idin diu gel do na in hung pang le ti ka dei sa in pathinin hi chi video anave ho zo se pathei ebu taw han ka ke pa